Assalamu alaikum ƴan class, wannan shine darasinmu na yau. Zamu tashi a darasin Hausa a sauƙaƙe, yau 16 ga watan 6 shekara ta 2022. Yau zamu tashi a ɗa, ɗi, ɗo, ɗu, ɗe, ɗa, ɗi, ɗo, ɗu, ɗe, ɗari, ɗari, ɗoki, ɗoki, ɗuriya, ɗuriya, ɗono, ɗono, mahaɗa, mahaɗa, ɗiya, ɗiya, ɗorawa, ɗorawa, ɗumame, ɗumame, ɗoro, ɗoro, ɗari, ɗari, haɗiya, haɗiya, ɗosanawa, ɗosanawa, naɗe,